ngay tampukan kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngeg. Paglinglingayan kabayatan tiin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Anya ngay mananda kita dapan mo inalaalakaw anak ka. Ay kwa tatang, bado da ito'y. Kan addamakan, iso ka pa'y man nga ilakok iti online. Ay, katuwan anak ko. Iso pa'y ngayon ka mo. Wen tatang, naimbag lang adda maitid ko nga allowance dagiti kakapsat ko no kasdi nga awan pa'y sweldo. Ay, pagyaman ako na'y anak ko, tananakam ka nga anak. Ambaw ti dumiskarte iti biyag. Rumbeng lang tatang, malaksid iti trabaho. Agla ko akpay iti online. Tapno saan lang ati trabaho tinamnamaak apagtaudan ti kwarta. Kat nasaya at daytada panunot mo, anak ko. Awan matkid iti dakas na. Nulakit din adalaos ti pagtaudan ti kwarta. Wen tatang. Punay mo tanjay anak ni Dariaw, Maray. Ha? Asino nga anak na ti ibagbagam, Maray? Jay anak na akasla na ibusan iti trabaho. Anya? Asinaw? Ni Ellen man, Maray. Ha? Apay anak ko na makasla na ibusan iti trabaho? Una, tatil-tila mo tilakla ko na iti online. Adala nga ro den trabaho na. Kasla kurangan na pailang. Anya? No saan abado ti ipos na, makan. Ay, na yan aya. Sirken na mo't amin at trabaho ang mabalin na sirken. Saan nga ta mabain? Si kakit di mo't mare. Kaano pa'y anagbalin anak kababaen ti panaglako iti online? Oh, apay kasta tilangam. Adda ka di parikot mo? Parikot ko nga min ti kwarta, Ben. Ang mga no dapay kwartam, mga asim man tapabuludan nak. Ano ay ti kwarta? Basta, ada na patag a pangaramatak, saan mun adamagan pa'y. Anya? Ay na, pasensya kan lani. Ngam sa anak pa'y nagsweldo. Iso nga awan pa'y maipautang ko kan ka. Unay ba't daytan? Tunggal mang ibagaak iti kwarta kin ka, kanayo na kasta ti sungbat mo. Anya? Agbreak talangan, no kastamat lang. Saan kumamat akasta alani? Maawatam kumamat ti imbagak nga awan pa'y kwartak. Ala, nagsweldo ka, pautangan ak nga rod 5,000, Ben. Nay, apay ngay kano madakas ti bagbagana day jay abaka may papaniti anak ko. Jakban mo iti day jay asaling. Uyawon na ti anak mo at tiltila ka no ilakla ko na iti online. Aniya? Ayaw na yan ngay. Anya nga taaya ti parikot na iti anak ko. Kasaan mi mat ida pakibibiyangan. Ay nawaw. Amumatan ti ugali ni Saleng. Amin kat uyawon kan katawaan na. Ay, taimbag pa'y kit di ay jay anak ko. Tamo na ti rumakit. Amo na ti dumiskarte ti biyag. Di anak na ngay kuma. Anya ti source of income na ngay. Day tangarod kat. Naglaing nga aguyaw ni Saleng. Ngam di mismo nga anak na. Di na ngarod makorektar. Imbis nga agtrabaho iti nasayaat. Ngam sabali mo ti mapan na ilaklakaw. Ay nawaw. Ay, naidumduma a source of income. Di na kaya ti agregat. Sakbay nga agkakwarta. Ay natatang, uray pa'y sumanaon ni Auntie Saling itilikliko da.
Sawon na amin ti kayat na asawan. Awan bibiyang ko kankwana. Ha? Narwama kun iti kakastatat tao tatang. Naglaing daas sumao. Ngam ti mismo nga anak da. Di da makita ti dakas nga aramid na. Husto ka iti daytadak ka. Iti kaanong man, saan adakas ti panaglako iti online, kan ti panagdiskarte iti biyag. Kitun mait. No lakit dinadalos, kan awan ti madaldalapos at tao. Ay una yan ayan ni Auntie Saling. Biyangan na amin. Imbes ajay anak na kumati biyangan na. Ay, makaparurod mo't dayja aben, nanang. Apayan akaw. Kasanumat ngamin, tunggal mangibagakan kwa na iti kwarta, kanayon asungbat na saan pa yan nagsweldo. Anya? Makapaumat tikas dyan nga ugali na. Ay nanak ko, ti kasayatan nga ramidom, i-break mo. Awan maganap mo iti kasjay ataw. Ha? Ti kaayan-ayat, iti anyaman nga oras amang ibaga ka iti kwarta. At dako mamaitad na. Sana kasta. Ay, i-break mo kunak tumag. Mangsapul kalaangan iti sabali alalakay. Uray lakay, basta lakit di adda kwartana. Ay, nawaw. Nanang? Saan kat akas lakin ni Bain? Awan pa'y maitultulong na kun ka. Ay, pangaasim man pa'y kumaray, tagpautang ka iti kwartam. Ha? Pangalaak ngay mat iti pautang ko ken ka. Alamot din, amaray. Umay nga min jay kolektor tinakautangak alinding intun madamdama. Katawan pagbayad ko. Anya, kunak man no adda ti buludan dya anak mau iti kaayan-ayat na. Ay, awan maray. Awan ka no kwarta na jay lalaki. Ay kanayo nakas jay. Awan serbi na lalaki. Anya? Iso anak ko nak iti anak ko. I-break na laangan, tamang sapul laangan iti sabalay. Uray lakay, basta lakit di adda kwartana. Sikakit di mo't maray. Katuan mo't maray. Awan serbina day di aben. Iso apasensya laangan, ta i-break tong ti anak ko. Pasensya kan Ben ngam ag-break tan. Anya? Unay kamutan, Lani? Saan kumamata kasta, Awanan ti ado asaw. Awan matlat sir-sirbim. Kan awan may tultulong mo iti biyag ko. Anya? Apay nga kasta kamatan nga agsao. Apay, saan ka di pa'y analawag timbagakan ka? Awan sir-sirbim iti biyag ko. Awan may tultulong mo. Useless ka. Anya? Dayto yan ti maudi apa nagsinarak ta. Kan pangaasim. Ta saan na kon ariribukan pa'y. Saan na kon nga uawagan, kan saan na kon nga i-chat-chat. Lani, pangasim, mabalin ka di pagsaritaan tapay day tanga muna. Anya pa'y lang ti pagsaritaan tangay, kat imbagak lang arudan nga awan ser-serbim. Ay, una yan aya. Di ta ka man langan. Nakunab nga im-break mo day di abain. Nga makais-isam ka malatana ka. Una yan, nanang. Anya nga rupti kayat yu makita kanyak. Aglidayak, tamasayangan na kankwana, kasta ka di? No way! Anya? Iso nga imbreak kon, tawan matlat ser-serbina. Kanayon nga awan kwarta na. Makapasuron. Anyat kayat mo asawang? Ada ka barbaro boyfriend ko, nanang? Ha? Lakay, ngam at least, ada kwarta na. Anya? Nasaysayatan day jay ngam ni Ben. Lakay day jay, ngam tunggal mangibagak iti kwarta, ada-adagos maited na. Ay kat nasaya at nga rod ano kasta anak ka. Ay yam among tuman kanya. Tapno agbalin kaming to aklaus. Iti kasta, saan laang asikat ikan na iti kwarta. Duwata. Wan, nanang. Anya, nag-break kayo gaya man kinilani. Katuan, insukat na kitila kay nga dakwartana. Ha? Nauma kanya akon. Tatunggal mangibaga iti kwarta. Awan maitid ko. Tamairan ranamat ngamin nga awan pa'y sweldo mi numaminsan. Una yan ngay. Gapula ang iti dayta kat im-break na ka. Ay nagalasan.
Sakit lakay tinangisukatan na ken ka. Anya ngay nga rod. Jakmat maipilit ti bagikan ko ana, no saan na ko nakayat. Sa bagay matkit di Nagsakit la panunutan. Agapula ang iti kinaisam na iti material abanag. Daitan ti makagapo, no apay nga imbreak nak. Ala, bay amon Ben. Dayta akin na singput mo, saan akas kinila ni tirumbang aparaken ka. Ha? Makatumpong kanto iti nasingput. Man nakaawat, kan saan laeng a material abanag ti kayat na ken ka. Maray, adda na saya at nga ipadamag ko ken ka. Anya ngay dayta maray. Imbreak ngamin nila ni Jay Sigud akaayan ayat na. Gaputaawan mo't makukwarta na. Ita, adda ka barbaro akaayan ayat na. Lakay ngam adot kwarta na. Anya? Ado ti kwarta na kunak tumot. Saan ang narigat apagdawatan iti kwarta? Dayta tinasayat nga ipadamag mo kanyak, maray. Katuan. Ay una yan, maray. Para gayam ken ka ket nasaya at dayta nga aramiden di anak mo. Isi man ay ti kayat na. Saan na kayat ti agriga at sakbay amadaan iti kwarta? Anya? Imbes nga isurum kumadya anak mo nga agtrabaho iti nasaya at tapno na dalos ti pagtaudan ti kwarta na. Agam saan mag taitolerate mo pa'y tikas dyan nga aramiden na. Anya kameten a klase nga ina, maray. Anya? Ay nagalas mo tanday tapa nagsasaom si Kalite. Ay saan mo't, maray? Ibagbagak laang tipudnaw. Adakin ka, no agsakit tinakamaw. Hay, kundi uyaw day di abakot saling. Uyawan na ti panaglaklakok iti online kas kadaan niya di taarakit ko. Ngam di anak na, ti mabagbagi na ti ilaklako na. Di namot nga rod mabagaan. Ha? Apay akas tamat ang tibagbaga manak ka. Win ata isumot ti damag dito'y lugar tayo, tatang. Ha? Kan may isa, naibagamit lang ni Ben Kanyak. Nga iso kano nga imbreak nila ni, gapula ang tasaan na ama ipay amin akid daw na, nang runa no kwarta. Aniya? Imbreak na ni Ben, sa naki-boyfriend itilakay nga adot kwarta na. Ay, oo na yan ngay. Kas jay ti kayat na, jay agkakwarta asaan nga agbanog. Ngam ni inang na, nauyaw, uyawin na amin amakita na, nagalas ti panagugali na. May amlatan anak ka. Tinapatag, kat saan ka akas kadakwada. No kasta, pudnaw ta na ibaga kanyak ti anak ka. Wen, kat no agasam man, ta proud na proud pa'y nga imay nang ibaga kanyak, nga da kanumanin kabarbaro a boyfriend ti anak na. Aniya? Lakay ka no, mat. Ngam at least, ada ka no kwarta na. Sana kas itisigod a kaayan-ayat na nga awan ka na ti makukwarta na. Sus, kaya't naasawan. Kwarta laang ti habol da iti lalaki. Ay, una yan ngay. Ay, day tagarod kat. Sapay nagpadaan da nga agina. Day jaya saling. Kasta una ya pananguyaw na iti anak ka. At ilaylakla ko na iti online. Ngam jay anak na. At ilaylakla ko na agkakwarta lang. Di namat nga rod mabagaan. Kasano mabagaan na ngay, ka nagpadaan da nga agina, si kamait. Ay, sa bagay matkit di nagpadaan da at talaga. Ay, nagdagsan lakit din ay ti agaw awit itilako. Nay, si kamot gayam Ellen. Ayaw na yun ngay, agpakpakarigat ka nga agaw awit itilakaw. Ay, piman kamot. Ay, nawaw. Ha? Anya apiman nga ibagbagayo mat? Iti kaano man sa anak apiman anya? Anya? Kan may isa, at least kanyak, tapag rigrigatak amin dagiti kwartak.
saan akas kada kayo nga agina? Nay, adya ka din day nga ibagbagam si ka Ellen. Ulitak saan akas kada kayo nga agina? Amang sapul kayo lang itilakay apag kwartaan nyo. Kasla isupay kit din ti source of income nyo. Anya, apay, di pa nagkunayo kat saan anakababain day ta, antisaling? Ay nawaw, nagpigsa kayo met nga agtrabaho no kayat nyo. Ngam isi mani ngamin ti kayat nyo, nga uray ti dayaw met ti anak nyo, ti kasukat na. Elaine, iso asaan kayo kadi anauyaw, no adda makita yung nga agpakpakarigat nga agtrabaho, tapno adda kwarta. Tada kayo ti mas nakakatkatawa. Nay, apay akas na tila ngayon, nanang. Kasla da parikot yo. Ay, awan mo tanak ko. Awan, at dala pang panunutag. Ay nananang, am mo kayon. Ada parikot yo, iso akasta kayo. Dayjay man ngamin nga Ellen, nasabat ko itay. Nagadumutan nga imbaga na ti awanan baing. Ha? Anyat imbaga na, nanang. Ibagam kanya, tamapan ko sugoda ni Jabalayda. Naku na nga main, asabali ka no ti source of income ta nga gina. Anya? Imbaga na dayta? Katuwang. Ti awanan ba'y na babay? Payman, siyak man ti makalaban na dayjay. Ay, wan man anak ko. Ingka man pagsasawan iti uray lamaplang tilapayag na. Ay talaga, nanang. Saan ko mabalin abaybay ang latan? Kayat mo asawan. May ka dito'y tapno umay nakasarita may papan iti na ibagak iti inam. Wan? Kayat mo sakit di ang makaraman itilipak. Asaan mo pa'y anaramramanan? Oo. Apay kastaon na yapungtot mo. Guilty? Anya? Tapno amom anya. Saan ko nga ibagatikas jay? No saan ko maanauyaw ni nanang mo? Nalawag? Ha? Uyaw-uyawin na ti panaglaklakok iti online. Kas kada uyawin na pa idagiti sa bali a racket ko. Ngam si kang anak na, anya ti source of income mo? Dayaw mo? Anya? Sakbay kayo nga aguyaw. Kitain nyo nga umuna day tabagbagiyo. Agtrabaho kayo iti marangal ako nada. Dakis na, nagpadaan nyo pa'y nga agina. Imbes nga ikorektar na ka. Saan mo tanagpada kayo? Ay nawaw. Hoy! Saan ka ngagsasawi ti kasta? Imbagak lang arudan. Apay ti kunam, mabuti nga kan ka. Saan asyak ti padpadasam? Taamangan no ti lipak ko kan ka. Ti saan mo maiturugan iti mano ambulan. Sika, ti awanan bain. Ala, panaw! Ay nawaw! Agtrabaho iti nasayaat, tapno ti biag kat sumayaat. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.